11, you studied that very interesting chapter so called Asking of Ram supplementary reader, right? Now we go to Luma. Now what about? So secondly, I Maramina, Sigis, the October State, the Pomodona, because it's the enlightenment of Aigiming Yumna Maradona, New Era Higher Secondary School, Vice Principal Student Welfare on Lejabani, Duga, Aina Lejariba, Department in the Biology Department, Tahini Pan Teaching Experience, Lejari. Aigiming na, Tinguzam Anand Singh, Aduga, Aina Labor Department, Physics Department, Aduga, teaching experience around
5 years. I myself, Leongbom Basanta Singh, I school New Higher Secondary School Sida, biology lecturer Mawin Elizabeth, teaching profession, say something like say 5 years experience in village. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗ ꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 5 years. ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯊꯅꯥꯎꯖꯝ ꯙꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯔꯥ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 5ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯣꯀꯣꯄꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯦꯛꯃꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯔꯥ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯗ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯤ 15 yearsꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯏꯉꯣꯝꯕꯝ ꯅꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯏꯉꯣꯝꯕꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯛꯄꯅꯤ 5 years ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯔꯣꯁꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯂꯛꯁꯃꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯏꯟꯊꯦꯝ ꯁꯔꯠ ꯑꯩ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯔꯥ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ 5 years. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯁꯦꯃꯥꯅꯟꯗ ꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯋꯥꯡꯃ ꯇꯥꯕꯗꯩꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯔꯥ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 5 years ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯦ. My name is Tipu Maite. I'm a lecturer in English. I have 16 years teaching experience. Thank you. My name is Rasham Tompok Singh and it is really a very great privilege to be able to introduce myself first. I belong to English department and I have more than 7 years of teaching experience. Thank you very much. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯟꯖꯦꯝꯕꯝ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 6 years ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯖꯔꯦ. ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯂꯣꯏꯕꯝ ꯁꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯍꯤ 13 ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯖꯔꯦ. ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯀꯜꯄꯅꯥ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ 8 years. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯔꯅꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯩ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ 3 years. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 5 years. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯝ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ 3 years. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ 3 years. My name is Raviti Nithosam, lecturer, Department of English Literature. I have 3 years teaching experience. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯟꯗꯤ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯆꯍꯤ 3 years ꯑꯣꯏꯖꯩ. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯥꯄꯝ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯍꯤ 9. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯨꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯖꯔꯦ. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯤꯗꯥ ꯃꯟꯖꯨ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ 7 years. ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ SS ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯣꯂ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯋꯥꯡꯃ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯔꯥ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯁꯣꯛ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤ ꯁꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯁꯤ. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯁꯣꯛ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯐꯤꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯗꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯒ B.Edꯁꯨ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ LLBꯁꯨ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯔ. ꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯔꯥ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯁꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ. ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯔꯥ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ 2017ꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯂꯣꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ
Sir Thongam Kumar Singh mana aikoigi hawdok naidagi hawna principal oibiraga aduga hana atopa service da leiraga experience amna leiraba sir Sri Ningombam Ojit Singh the school ki founder ni makoigi luching makada aikoigi motto sina learn with quality hariba motto sila nan hawdok sikibani sing badi aikoigi hawdoki bagi pandam manungi idea se asi kamai tawgeda ayambana aikoiromdi Thobal side haibitare sida mahiroi singsi Manipur gi oinadi education hub si Imphal na oire mayam sudum yanaraba do mayam si mahiroi singsina Imphal da haigatpada ngambakra di dum mai sakre ado ngamahudaba laiti am tamjaningba duga mudugi pesana putoku namjadaba ni chingba mayam ama se uba do makhoi singsi khatang lo ko saina akoi swai sidusu akoi anak pasida madu facility bi piraga quality driven ba education system ama pirakanda mahiroi singsi afaba thakta pukhat ni gi pandamda kuma mirasi hokiba Sir wafam sam phasai sir thagachari duga sir makha tarapa akogi wahang se akogi sir school sigi academic performance ha batare sibo boda leira iba akogi sir roina hotnara iba ozaji hotnara iba sigi matungina dagi satra singi matungina academic performance akogi topper puthokpigi ba yaw birabra yaw raga na karam bachahi adagi angang singi adagi subject topper singna kayano aiba chorapa matang thambi asai badi aikoigi school sida tamaba mahiroi sing se yamna average na lakpa mahiroi na yambo ai do kaigumba average na lakpa mahiroi sing na akoi sida la matung dadi kaigi aina panjariba sir Kumar kaigi principal aina sir Ojit founder aduga kaigi kai kunjariba ozam yam se sina amatoina ullaga yam kanna honaba sacrificial spirit amag loinana honaba dagi akoina hega hobudagi hona dumak yamna chaoba achievement lei ahan ba oina akoigi higher secondary examination 2019 se masida han appear to bune ko maduda koi apunba chani ga kungai mai rose appear to matamda loina ma pass to 100% pass ni duga first division da koi chani ga nipan out of 222 sina ko aduga second division da sumi primary 14 yorga atai di third division da yaude sumaina fazana pi result si makasta Manipur pumga na fourth position ta ahan da appearance da 2019 da aduga 20 position da suma yaw aloina na akoi mayamna science students gi yamna pamnariba inspire award akoi degi 31 yaw ko aduna apun letter marks se 432 score ko sumaina yam phazaba appearance da ahan da appearance da result laiki loina na 2020 di examination dasu adumak koi 100% pass tawi aduga first divisioner se 284 ni 287 dunna adu dasu koi third division am yaude mahiroi ahum khatang second division de yawe sumaina yamna phazaba performance du pidina lai subject topper mari yawi 2020 di koi ICSE exam se ko aduga akoina physics ta aduga Manipuri subject topper oi golena na inspired students 32 yawi maina koi performance de maintain tawi lena na koi 2021 di higher secondary examination se sidadi corona batch rai aduga koi oiba hana gi phazaba performance aduga koi mairo sina kanna hona golena na adumak masak thok performance bi madugi matam da thokiba koi mairo sina hujik Manipur gi amadi mapan gi college maning chapta sing sida adumak top ta dina leiba koi tar ga yam ngai je hai tare koi semja gi ba mairo sing da aduga loina na higher secondary examination 2022 sidana koi gi apun masi 554 appear to bani adui manung gida
adum 100% pass ni aduga first divisioner is 547 smile aduga second division na 7 third division am yaude aduga apunba letter marks se 1428 loina na inspired scholar 70 yau 2022 sida aduga yamna nungai ribana koi kwaidagi henna masak thokpa performance oina position ni pan yau 2022 sida fifth position lowe koi gi ngang the 13 position 14 15 17 18 20 maina position ni pan yau raga Manipur gi maming leraba secondary school singa compete tawda masak tokna namgi ba haiba tare aduga loina na handaki yamna recently haidokiba 2023 gi SSC exam sai sida koi 12 position low ye duga 17 position su dum low maina koi gi position si sahi yo na dum maintain tawda yam kanna konna bagi maina nang si yem de ja sin maina smain pura pungam ban taseng bagi aikoina angang sing sigida mak honna bagi chang si moida matam chana syllabus loina ba honna ba aduga loina na moida remedial class extra tuition lowi aduga council exam se thing adri mamang sida aikoina mock test se chanang jana dum tawlai din subject ni aja sing jina dum feedback pi ba aduga moigi asonba yengsan bini aduga practical su fazina chang na taw ko gi school gi aduga loina na ko gi school da boarding facility su lebina na ngam sing si ko gi atai school da mananda bida sar founder se sar ningom bom oji masana direct involved toga yang nganna ay pung mari digi start toy ko aduga continuation jalaga midang theng pauda masada musim se nabi bai tare ko aduga kai sa principal lere oja sing lere kamo honna mina bidagi honna mina ba hai tare bidagi di koina sim mu sim na sir na hojik thambiri ba wafam da akoina khangjaba khara hai tare ko akoigi sir founder oina leibiri ba sir ojit sir ojit ki inspiration chatra jinjida sir jina pibiri ba inspiration jingje akoigi school atai me ama leiri Manipur da sumaina involvement isa involvement ya ga chatra jinje akoigi groom to waida as a parents like akoigi figure ama parents ki figure ama oina akoigi angang jinjida hotnari ba sumaina atai leiri ba oza jing adagi school atai da leiri ba oza adagi even founder principal jing jina hotnara ga jo sa Manipur dagi haidi chatra jinje sigi school ga tang na tabida haidi leiri ba school sing ji gi chatra mayam jo phaba mayam thokpa ngam gani haibagi thajaba jin dum lei sir gi wafam jina ado sir en ojit akoi founder sir se siga atai founder sing da ai atai ru phate hai jabo bidi na loina mak phai ada akoi sir founder nang topa ma wu pham jabo sina mana oja sing gi welfare gi sudum halle ko damoina si panjaning bai tare kai oja gi site le ramina tar hoina oja sing gi welfare gi khambi bu kai ningsing ni sing kan sida ko corona gi matam si sahi amadagi henna ayam wana gi tan jada private school sing si oja sing tolo pidi da ga si lai ki ado school aring ba pasayam na labor school sing sudum koina tajabada oja sing salary ga pi da ba tangkhai pi ba de 1/3 pi ba saina yaw bi paw sin phamje oja sing am wana gi ha tare ado ko koi school gi na sir ojit amadi sir principal hoigi recommendation dagi koi matam soi da bida adum hol gananda loina makse dimain lai gi daga madu gi hek polakpuri sahi gi su dum koi salary increment ja atai ga yeng na badai atai gi thoi khamu dir ga su koi da increment ga bi si annually 4000 increment ga pi ba handak su dum 4000 increment bi ga koi resolution ga ta le bi ko asima ozagi welfare gi damak isna dum yeng san bi ma mi dum ta lai re aduga oza sing gi tongan de ma gi khudong cha da ba ke nom lak se ida su madi chel sa yeng san bi ba dege mo mai roi sing gi yeng adana boarding da lai ngam jada ba
aduga yumna mu pesa leijadaba do like yam tamjaningba mahiroi-singse si mana adumak boarding da pura free of cost adumain thamne ngang nyama ngang amani dang nate akhoi da position thogriba ngang yambadi sarna free scholarship piraga dress ko piraga degi textbook ko piraga kanno hanan boi mahina ambana yambane yamna thaganingai ne sir adagi thabak ama tawa matamda satra dang nataba ozajin sigi motivation ji am darkar lei haijariba ado sir na thambiriba wafam jina akhoi school sigi founder oina leiriba sir ojit ki thodang se amna thaganingai oiba thodang amaju lobiri ko sir makha tara ko wahang je akhoi school ama develop tawbada akhoi tangai phadana changba haitare akhoi system ama di school gi thodang je akhoi sir gi wakhalon da kari ne na thambini school lama is saying badi a society in miniature ne koi gi kunai si bas on lay to bu school lama da su society me lay gum ne adina school sina pasana nga ma si guide to bi ba de magi manner da magi personality da de magi life skill hai ta pasana bibi da gadi koi school amana bibi ba skill dina kunai si de mana lay ka Kanda. So ito naman kunay dito dum pavoy gabi. Adu mau na so na school sida hangang sing hek lak da mo entry behavior sa. Masi akoy na expect to ro di on tay na ba yaw dira mate. Obu do school sida changa pa de di akoy gi oja sing ja. Oja sing si ayam na well trained akani. Adu ga pai de gi akoy sida nungai bisna. Oja sing cooperation ja. Na ha so ayam na ore. Adu ga teamwork siang kalau itu, ya koi pun na moi discipline da, jadi moi di awal pas, sana yang sendiri da, moi da koi na terminal behavior sah, kok kiri macam ni, masih da, saya kan ada orang buat pilih ngambil koi na, aduh na moi na set kerkan da, tongan do college ni da, moi pasal na lagi ya, jadi feedback lakan da, koi siang mengai, angang sing lom ni helaga koi na disciplinary action lokat kiba. Sudah, ini misalnya dokter orang baik yawi, ada di moi malu nasen, kenapa menyawi ini tidak bawa yawi ni, mayam saya kau na, moi sekarang na proper counseling, pira kau zaman mana mereka, jas ada mana tu kan dah, suddenly moi saya, asum betul kam daga lah, kerja apa bangang moi kiri yawi, madu dah kau jasin, thamoi dah yang mengai kau kau jauh sudah mulai, ada ga koi right from the assembly morning ki assembly ja masle hor ga mo gi discipline da very mo gi manner da sendong nam sido mo hone ga my personality shaping public speaking daily quiz ni simba daga marak ta koi na extracurricular items ni ama ha pa ga mo complete tawan ba adu gumbas me am dina koi state level ki quiz competition gumba sports ki lamda dama makok tar ga dum lak pa yaw ko man sin dina person zawai ro bi nungai bai si mai ro sing ya problema perkase huzik manipur ki lairi education system sir na akhoi gi ozama oina hai tare sir gi opinion haida wakhalon je kari thambini taseng di manipur gi education system se koi india ga ni yang da one of the best aduga notice to be akhoi na bu hena lead ka we na kan je तो वो तो कोई भी मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम्स दा नाम है ना theoretical base और बदौन तो बम दिले अदुगा याम बनसु ममा पास की mindset का अदुगा students की mindset का science ना याम बा focus की बदौन तो science तो focus तो बसी काय है जो बनते मसी भाई तो वो माई मागी atop disiplin yang mesti lagi kena. Lalu nak sudah mai lagi hai na bagi dah. Kat bagi tangai pada bagi lagi. Di sains tu pada bangang sains tu lagi suka lagi. Aduh kamu, misalnya practical dan henna, impam henna misalnya, sini dia impam. Dalam dia kena like sutam belu orang matung dah, pasal na karena bagi kena practical lagi. Practical life chang bukan dah, mana ngam serupa, hingga serupa ngam apa, adega self reliant orang ngam begini.
aduna yamna hena theoretical oina chappa kanda akoina industry apply toba yadaba haidi practical oidabana maram marga ko aduga magi situation leitaba nate aduga mu ani subadana akoigi hojik tamil mong sida tuition sina hena maru erakadona toba ma yawri ko tuition toba si phatte haijabadi nate tuition su subject kadi magi tawrani aduga school da su magi parent masing se taruk natraga taret maina laani aduga angang sida self study time jam watle the self study is the best study hainari bani and self study yaw dakan dadi angang sida magi creativity aduga akoi lessons in digest of what pa aduna maram oraga kona iho hoba yam hollow ba result lam lei bhai tare aduna tuition su pai tawdubu angang sin da matik chana self study time si lehen mom phau aduga amuk su school la tang diri basing da school duna nakami thamaga tuition katana hena value and sacrifice masi udar nate hygiene ni si school da basna tamaba basna takbi tambiraba aduga angang sina yumda basna digest tawba aduga maduda le ko son dok tay tay duna tuition man kata sidi yai ko do too much tuition da base over de masigi mangja bam le ba tuition gi culture amala pagi type ma tawri se haidi tuition je ko gi fashion no lak pa haida tuition chatraga di trending ji da yaw da badaw na hek satra sing ji da paw ba ko gi parents gi mindset da paw ba ji gi matang da ni sir na haibi ningi ji yam phajaba ba to do bo je NEP 2020 so la ko le na vocational training skill development ngam focus ki ka sa masi de yam na harao bo khoje ba tar masina akoi manipur education system da su from ko de home le kana rin thazin aroi bada sir akoi gi as a part of the development of the education hai batare ko NEP gi policy da jam mayek sing yaure haidi school amada career counseling amadi career counselor se darkar lei hai baje sigi matang as a teacher and as a vice principal of a school akoigi career guidance or career counseling gi matang da sir gi wafam kari haina thambini career counseling asidi amna mathau ta ba ma dinai sing badi career counselor ma school amada thambai ba sa si amna maram chai na kal career counselor ma thamdringai mamang da su oja sing jina dumak in some way or the other counsel to orga dum lai ne ba counseling bi basi dile pa din te ba oja kudi mak se amrom da counselor na tan hai ta to bu bu kala hena madu lam da expertise or ba professional ma lai re di maduna mahirai kudi mak lo na mak ta advantage re de mo wa maram de oja mana ma gi lam khang gi lam du nang da tam bi ni tawdubu career counselor ma lei ta ra di lam khuding di mana da train dor ga lei bani na mana pasna khang bani na angang sinda maga interact of kan da angang sin lo nam ka na ga ni asai madi akoi experience de hai ta ra ko class 11 12 how de lei ma hai sing si ayam bana moi pun si da kari to ga de se sab chana khang ga lei ti moi na moi gi academic line di focus to nei aduga chatlaga di karam madu phagani ga habisa masi su moi da samam na balai tabna te akoi ni bin sida su yeng hokan da yeng kan da de hankal laga yeng hobda kari gum da pasana guide to biba kana gum ba counselor hai da la marom da dul le ram ga di akoi bin sida hena mai pawlam ba yai ga na khan le ko ju aduna hauski counselor ma lai tar de angang sida akoi ni swana depend to rese makha ta na lai to biswe aduna career counseling yang mathau tai adumang na first school su matam gi career counseling maybe organization gumba lei basing je khon invite to ga ton bu su ding lei ko to bu school lei ga di pai di best ga yam nuai je se thagat chari sir akoi gi new era higher secondary school gi achin batanja kaithokpiraga haiba tare akoigi SS career solution gi media team ga unabagi tanja ama pibibagi damakta akoigi new era higher secondary school Thobal amadi service akoi SS career solution gi media team gi makai dagi anhana thakat pa phongdo service thank you
New